apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na, naimbagken Camila. Nakagatang kamutan iti cellphone mo at touch screen. Ha? Eh, kwa manang. Wen, adamot basit na urnong ko. Gapo iti panaglaklakaw. Isuting gatang ko. Kun saan at touch screen manang. Touch screen? Ha? Wen manang. Amangan no maibagam lakit di iti sabali ang tao. Amangan no katawan da ka. Anya, ay unay Camila. Amok met at touchscreen kat. Padpadasen ka laeng. Di nakpagbalinan ngawan am muna. Uray kastuyak laeng. Amok dagita Mila. Anya? Day talakit din silpunan. Ti jakam mo. Amin apasikot-sikot ti silpon. Amok! Kunamlan asino met day Jamila. Nay, apay ngay. Agung unget ka man na nagawid lo siya. Anya ti pagpupungtuta may nawaw. Day man Amila. Imparupa na meten kanyak nga awan amok. Anya timbaga na aya. Kastoy ne, gaputa nakitak jay cellphone na at touch screen. Imbagak pay, ana imbagkan kwa na tanakagatang iti barbaro a cellphone. Apay ngamin aya. Anya ko matipagsakitan tinakam mo. Ay unay kameten, di nakpay ngamin palpasen nga agsaukan. Imbaga na nga rod at touch screen kano, saan kano at touch screen? Husto mo timbaga na ka. Ay husto. Ah. Wen, husto. Ngem jay wagas na anang ibaga kanya. Ket kaslatay awan apulos ti amok na insulto a. Nay, apay lo siya. Kaslay nal daw kamaten ang mapan makitang tangdan. Madlaw mo't adikan sa agin inanan. Ay wen lakay, talaga nga igaed ko ti mapan makitangdan. Agraep ken makigapas. Tapno makagatangak met iti cellphone ko at touch screen. Anya nga minin di imbaga ni Mila. Makitam, di mo amok. Amok met, iso na lang tanalipatak. Sikap di mo. Abaw, touchscreen, tiyawag iti dayjay. Imulam iti panunot mo, tapno di mo malipatan. Anya? Amangan no di mo pa'y amaw ti awag da iti a cellphone na mapinpindot. Oho, agpada kay lakin ni Mila nga agin lalaing. No daman agin lalaing kadata, sika! Ngamin, titawa na laing, no tibanag adi na amaw agdamag. Di na ipilit ti amuna. Mawatam, ah! Naisika mo tin nakatugaw dito istor ni Mila, Lucia. Kuna laki din no asino abalasang, si kagayam. Wen tata, umayak met agpaangin dito yaan. Apay, awan angin iji balayaw. Anya, ay unay kayon tata. Kas kay laubing akasarsarita. Di ka man maangawin. Na, nagpintas mo dahi ta cellphone ngay gamon. Kukwam dahi ta. Adda nga rod kanyak di kukwa. Ay kasta. Ay kinasayat nga road no kasta. Kitain na. Uray lakaya kaun ka nasursurok mo tiyag pisbawk ako dada. Si Kangay, amam tiyag pisbawk. Ay na, siyak pa'y laang ayati pagdamagam iti dayta. Siyempre, amok a. Sige man, iadnak nga road iti pisbawk. Ay, Mila, kasano nga minin ti agaramid iti Facebook. Ha? Pangasim man, tay suro na. Sana balay, awan pa'y met ti gumatang. Anya? Sige nga rod manang. Iyag mo day ta cellphone na. May ka, umunag ka dito, itay suran ka. Ay na, agyang manak Mila.
Kaya't ko talaga asurwen no kasano ti agpisbo. Anya, ada na-receive mo a text message, apaw. Lula, scammer sa. Anya nga minaya, dili na unday ta text na. Nangabaka ka no iti 5,000,000. Kahit sakbay ang maala, awagak ka no. Kaya ko na iti message na may sa kanong attorney. Anya, Kasano na nga baka kat awamit si Malsalyak. ay napaw, kagandad ka iti kakasta. Ita panawon kat adun tiwagas ti tao, tapno makakwartada. Kas iti dayta. Lula, nadakas to yung message kat jak ikan ka no. Ha? Adda nag-text kanya ka? Ay, basaak man. Kahit asino ngay day tamanang Lucia. Amangan kit di magnood da ka text maun, narigatan. Si Kamot Mila, numero 1 ka a judgmental. Nay, amo na ti judgmental. Ha? Ay, Mila! Umasidag ka! Umay ka! Basaam da ito eh! Ay, nanudyak ag kamali. Ibagbaga na nga baka kano iti 500,000. Anya? Ay na! Kamaudyanan na! Ay, dayto yun ti sungbat dagiti kararag ka. Dayto yun ti ibabak ng kaw. Anya? Naku na iti text na nga isukano ni Atty. Romualdo. Isukano ti pangalaan iti kwarta na nga baka. Anya, sigurado kay ti dayta. Kasano ko mga i-text na nga bakak no saan matapod no? Nag-text ita, naku na naanaskan ka no alutak iti 300 pesos. Tapno awagan nak. Isuro na no kasano nga iproseso. Tapno maalak jay 500,000 nga baka. Ita apanawan, Lucia. Adon dagiti manglukluko ataw tapno makakwarta dalaang. Di nakman isuro si Karandi. Nalaing ako naktumot. Ang Muktar Aramido. Anya, Ay, maalakla day 500,000 apangabak ko. Ultimum, uray 5 aduling awan maramanam. naa. Ay na, nagpintas kamutan iti kasta lang manang Lucia. Papanam ngay. Mapanak ijay ilay. Mapan ko ipaw it day 5,000 kin ni Atty. Romualdo. Iti kasta, maalak mo't 500,000 apangabak ko. Anya? Mala, labsan ka pa'y ha? Ay naman ang Lucia, mabitlaong. Pangaasim, dungag ka kumaiti ibagak. Iskamar day ti bagbagam nga Atty. Romualdo. Di ka kumabasta mamati kadagiti bagbagana. Nga main, saan lang asika tinakaawat iti message akasta? May sangkamot. Imbes ko maatulungan naktap no maalak adagos ti kwarta. Kastapay laang matibagbagam. Amaw, agpada kayo iti panagpampanunot kin ni Rande. Anya? Ay namila, nalaingak ang Muktar Aramido. Ha, tikunamkit de. Umapal ka lang kanya. Gaputadakkel agatad dyan nga bakak. Ay na, maalak laday jay. Dakdakkel to ti istor ko. Ngam day to nakabasbas si ti karga na nga istor mo. Anya? Ay na, awanin anana. Nalpasan nga impawit ni Manang Lucia di 5,000 iji nagpamarang nga turnay. Anya, ay una yan. Nangalaan na ngay iti 5,000 nga impawit na. Ay na, tangdan na kano anak kiraot iti manungal daw. Dayta, tinako na ni Manong Randi itay may gimatang. Ayan yan. Dayta tirigat na kin ni Lucia. Di na kaya ti paisuro no maminsan. Paturayan na jay ugalin ang agin lalaing. Wingarod na. Nadamot lang nag-text iti apok. Iti kasla jay message ang na-receive na. Ngamusan may ngayon kaskasaw. Gaputa mo may ngay scammer day jay. Imbagak mo't day takan kwa na nana. Ngamsyak pa'y tinagbalin adakas. Ha? Umapalak ka nung aming kat. Ayun na yan ayan ni Lucia.
Talaga di na kayat ti paisuro. No ay niya tiyan muna. Isulatan. Tagin lalaing ka nga raw. Anya, tinutupan ni Lucia di scammer. Wan ka nung nga raw. Ay napaw. Ado ti manglaplapad kan kwa na. Ngamipilit na mo. Ay unay ni Lucia. Sa bagay, sipod pa di na kaya ti paisuraw. No niya tiyan muna isaw. Day ka nga raw. Ngam sayang mat ay kwarta nga impaw it na ije nagpamarang nga ator na. Apay saan nga tabagbagaan nila kay na? Kanayon mat kano abagbagaan ni Randay. Ngam talaga natangkan ti ulo na. Paiman, no masabat kun tao, takasaritak man. Ewan man, barang sikat idenggan na. Ay na, Lucia, pangasim ko ma. Huston day tangar aramidam. Agpalpaluko ka lang. Anya? Adun tinakapadas iti kasta. Ngem di da tinutupan kunak manen. Wen ata siya klaang matinalaeng. Ammom, kunaje aturni, maudi kanun nga ipawit ko kankwana ket tay 3,000. Ha? Isu akal pasan nga ipawit ko, maalak meten je 500,000 a pangabak ko. Ay na, matungpakan san. Tap nagpanunot ka. Na, tong paanak? Sige maalak laday je pangabak ko. Talawan ka kunak tumag. Na, ay talaga adi mo kaya ti paisuro. O sige, aramidam ti ammam. Ngem no mailumlum ka iti utang, gapo iti dayta. Gunggunam! Kahit nagutangan ngay ni Manang Lucia iti 3,000 manong Randay. Ay, diyan mo. Pimanaw iti bigat. Kunana amapan ka no umutang iti kwarta ka ni ading na, jilaod. Ay, unay matan ni Manang Lucia. Di na nga tamadlaw nga ut-utakan laang di scammer. Saan siguro? Gaputan na imula iti panunot na, kadya 500,000 nga bagbaga di scammer. Ay, saan lako man ang nagsilsilpon ni Manang Lucia? Huwag nga rod. Agdadamo ngamin nga agsilpon, isuakas jay. Sa pagin lalaing. No isuro, isupay ti makapungtot. Maamiris nanto amin ang maibagbagakin kwa na manaw. Saan pa niya ita? Saan ngagbayag? Di nanton makontak di scammer. Ay, nasaya at nasabat ka, Lucia. Ha? No di mo kaya ti dumngag iti asawam. Pangasim, ta dumngag ka iti bagak. Nay, anya ti bagayo tata. No may papanday ta iti nga bakak 500,000. Awan oras ko. Talulangan nga aldaw. Talulangan tata. Maala kon di 500,000. Iso ang mabalin ka di, sardangan dak. Anya, Maalak laday di kwartak. Di kay to am mo aminin. Agpapada kayo iti panagpampanunot. para makita. Hay, kuna laki dinudanggan ni Lucia ti bagak ngam samait. Awan tata, ura asinaw. Di na danggan. Agbabawi day jay. Puputan yaw. Ay, hanyang arod na di namat kaya ti paisuraw ta natangkin ti ulo na. Sayang lang ti kwarta nga impaw-paw it na iti scammer. Neh, apa yan nagawid ka pala? Kunak man no naalam mo di 500,000. Kunak man no talawan na kon. Anya, Isumot ti kanayon mong ibaga. Talawan nak no bumaknang kan. sardangan nakman si Karandi. Ammom lang arudan anagmadi ti aldaw ko. Sao ka pala sao. Inton kon pagpapasan ka na Okay, magagaranak nga ro da makakita kin ka abaknang. Siguro inton bumaknang ka, tinagan mo to ke Donya Lucia. Oh, Sardangan nakunakman! Ang mga nujak makapagtapay matungtakan! anya? Apay ngayon, jakmatan maawagan ni Atty. Romualdo. Itangaal daw timbaga na panangalak iti 500,000.
Ngam itay pa'y ngawawagak. Ngam saan mo't kan nga grireng. Oh! Apay kas lagparparikot ka, Lucia. Itay ka pa'y lapalpaliwan. Ha? Apay, naipaw itda ka din, di 500,000 mo. Parikot mo, no kasanom amapan i-withdraw. Wano, amang ano parikot mo ti arkilam alugan. No day ti parikot mo, agsapulak. Wano, ayabak ni pare Kardeng. Jay truck na nadakkel ti arkilaam. Anya, parikot ko nga rod gapo tadyak maawagan ti cellphone na. Ita, kastakit din ti bagbagam. Makapainsulto ka. Daytan ti bagbagamikan ka. Kalpasan amaala na amin akayat na. Awanan! Maawagan pa nga roda dyan nga scammer. Agin lalaing kan tumit. Anya nga ita? Ha? Ure aglua ka iti dara. Awanan! Ha! Nay, si kamot gaya man ang Lucia. Kahit kumusta ngay di 500,000 ma. Naalamon. Ha? Kahit uray may sabuti lang mat soft drinks at ilibrem kada kamay. Apag isaw, nagbara ti panawan ita. Di nakasarsarita si Camila. Napudot ti ulok. Iso apang nga asim tadimon na yunan pay. Ah? Ayawan nga paiso. Amangan no sumabog. Anya. Ay nanadyak makapagtapal ang mga numatungpa ka si Camila. Anya. Ay naman ang Lucia. No di mga kakumakada kamay. Awan ko matiparikot mo ita. Amin mat ngamin nga ibagami kat tagidaksam. Anya nga ita. Agin lalaing kanto nga main. Kaslaam mo yung amain. Ha? Oh, anya nga ita. Parikot mo no sa dino ti pangalam iti pagbayad mo kadag itinututang mo. Mila. Kasta ti maganap ti agin lalaing manang Lucia. Suru-suruan tay ko mga min ti dumngeg no aday bagada. Nga main, panangisakit mi kan kaday jay. Ngam ti dakas na. Maday ti panagawat mo iti may surusuro kan ka. Nay, si kakadinday talo siya. Ay. Ay na, dandani di kamutin na ilasain. Ay, uwan tata, siyak nga rod. Nakapitpita kak lang amin. Naggapuak ijay laod. Napanak nakiraop ijay ayanda tata karding. Kasta. Ay, kita am talangam. Kas kalatay walang iji bagyaw ay nawaw. Anya? Mala makiraap ka. Tapno damanan ipawit mo ka ni atornay. Bareng madubli ti 500,000 ket ag 1,000,000. Saanan ang maulit tata? Ah, Agbababawi akitan. No dimngagak kumakada kayo. Saan ko maakastoy tinapasama? ay ke mayata naka-amiris kan. Uwan tata. Adal kan kadayta. Ano adda gisuraw ay denggemet sag paminsan. Saan ket apasig abaribar ti sungsung bakmaw. Mawatam? Uwan tata. Mala, umay kan lakay, mangantan. Ano santan aday tuyo asida. Anusan dita nga. Kastoy lata na kanayon. No di mo kumaimpais kam di kwarta nagbamban no gamit ti manu alawas. Saan kumakastoy? Pakawanan na ko man alakay. Tadyak dimngag kada kayo. Dayta ket ti maganab ti agin lalayng akasken ka. Agasem, amin at tao dito barangay tayaw. Pinalagi panda ka. Ta isakit da ka ngaron. Ang manya nga itinaramid mo kun sungba mo. Oh, Ikarik lakay. Saanan ang maulit pa'y. Promise. Ay, nawaw! Liklikan tay kumati agbalin nga agin lalaing. Tapno iti udi na, kat saan tay anakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.